bubar lengket rezekine omel. Ireng-irengan rakel lutung buka pati anak blinjone seneng-seneng retang etuk durung mesti dadi bojone kadar pirang wong wadon sing pinter nyinden esuk nyinden awan nyinden bubar rezekine komen. Warung Getut. Lur, dulur, ayo dari toko. Dia Getut Sokaraja dan rasanya macam pisan. Iya yuk, takon rasanya apa boy jane? Ada warna-warna. Apa boy? Kenapa mau geduk? Warung geduk yuk. Kayaknya enak ya geduknya ya. Dijajal yuk, jajal yuk. Gula coba. Aduh ingin sedulur-sedulur apa nih Mas ya? Ayo sedulur-sedulur. Mari ke rumah. Icipi getuk goreng Sokaraja sing jen rasane bilang amin pisan ya. Pisan, Ya, bilang yuk. amin pisan. Bilang amin pisan. Yuk. Dadah kecipi. Ayo dicicipi. Cicipi. Piye? Getuknya piye? Sing jenengane getuknya lagi ya. Bukan pisan ya Kang. Cipi. Lur rasane legit. Rasa apa sih dia?